أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وعسوكه من تنكيني نعماما ننجري آتاو دنجرانو أرعا قولي اللخو وكويني قرقرن دو كتعسوكه من تنع خاصة سيتن قرمونو أبو بكر هيدرا محمد بن باجي أرو قرمون كتن سوكه من تي كن نجي هالي همينو هاي كالاندرين الله وكويني قرقرن دو كتيا okuine qaraqanto kata tirngana nyuguma yagarma kezo wallan kezo jabanu okuine qaraqanto kata asuka mandinga wotni ya rabbi anna khairin wadangani dna ar lagra ya rabbi arno suturi o wundi ya rabbi arno suturi kallen ati ya rabbi arno suturi kallen palle ya rabbi anna firdaus nondora oro islamin suka humante kennange halle o wala laqike ogo himbe kama kinani badri dungonwa harsa oni dangitai ora ko inanti serebenu ga yingi badir khurendi do Allah harim batenne mano kisenga kama Allah gati badir dungonuna nanti ina hongoli hogarja ti ya huma kembelenga kun otni kunyara sahabanu injala gum khoru ora otu gili muhajirna nuwa nali lansar num bol farhananga kingani ausunua na lawra khazraj nuwa wa hay kunya kama kembirenga o kamana kunya wala harsa na sawa taron kama kembirenga oni kin sahaba be wodi kenda abu sheikh kenna waqila abu sheikh qatoni me wodi abu sheikh bun ubay bun thabit radiyallahu anhu aken shere badir khurayndi do Allah harim bate neman do kisenga kama awa badir gajangenya kembrenga kebegani uhudi gajangenya ala kenka hanaya kennange hale orni sahaba tanai wadi kenda abu talha kengana koni bane ken toni ken sertuinte hadisa gumu ma mosir abu talha atoni ni zaid bun sahal bun aswad zaid bun sal bun al aswad qa atu indengani himbe ken abu talha radiyallahu anhu aken shere badr khurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama tar hugumunda ko enante abu talha ken gilis sahaba nun ser suganin to nyugoni aw gilis sahaba nun ser suganin tonga kemrenga ti nan same abu talha nan same aslamaun kane sahaba yare woni no wati kenda sulaini abu talha nyigara mundu yawi ara mundu yawi kenna sulaini ken islamiya me kenna abu talha radiyallahu anhu kenna ni amaslama hina kenya nan same aslama unkane birambe abu talha gaburo sulaini atu sulaini dangani tiwa munda yawuri to sulaini munda yawuri kembra sulaini ara jabi takandigami sulaini radiyallahu anha arabu talha jabi hatiya aba talha ma misluka yurad walakinnaka mur'un kafirun wa ana muslimun ati abu talha dangani tange me saga ninde na sabunya ani dambe gumai ani horai ani sere yagille mai teqa himbe ga wandi kena ti maganda ike khoni ken islamiye don angen kahiri ati la tahillu li tangen tadiga ningira anta gemengin ya anken ashariya li na sabunya ngen islamiye angen kahiri ata dangan
ati fa in tuslim fazalika mahari. Ata Abu Talha dangani tangana silamao kembira an silamao kere ti kenya wonyana nge futenga kenya wonyana nge futambonga ya nabre began qawana kininga kembra ngana silamao ngo kenya wala nabre ke baten kembra Abu Talha ta dangani ati hokulendo honnete mangabengi kema kemure na kangi aro gore kule ti kangi no gore kule ngabengi kema Abu Talha haygara inna burgumao haygara kenya koyi umusulenia umusuleni ti an kan kira ngureke ike haju sunta kinga haju sunta kene an kan kira ngureke ka ike muradunga ni himbe kenne an silamawo ni kembra ngana silamawo kyawo nyana ike futambonga kembra talugumunda ko innanti asilamawo talugumundi fa aslama fa kana zalika maharaha kembra ta silamawo ke kenya nya umusuleni futambonga koma imegara kuni mobe arna dunge orama ira ko innanti aslama unsuro mosiri aslama unsuro nasawunya aslama unya umusulena sabura pasa umusuleni ra ko innanti agama aslamawu antageme ya untageme ari kena kembra tagana aslamawu khana ti wakenya nyana ifutambonga ken sabura aslamawu akoma aslamawu do yagare ka aslama unsuro tarhugumunda ko innanti anya jihadin yana qore wa kana mujahidan anya jihadin yana qore atu inden mosri jihadin dingira kaya sabuni arabadiri gajangnya do Allah haren bate nemanu kisenga kama ara uhudin gajangen kahananya ara uhudin gajangen karangara ya ma uhudi ngajangen qurayndi kembelenga birambe gajangen ga bono islaminun ma Abu Talha radiyallahu anhu akenya ndiga barti Allah harendo qonnuna kembelenga abarti na jongo qonnwa ni jongo qonnwa na barti Allah harendo qonnuna tarugumunda ko inanti sirani agijime nyurbanteni dongu abarti Allah harendo kala hunce na arokaha ataqamo atalla haren nan ati nahari duna naharika ya rasulullah atike boranun kume kingani iqanne ke boranun kumenga tiwo kengala anke boranun kumendo kalahunce nga da soro tawo anke ngitana aweke hana kitana kembelenga abarti alla harendo qonuna nei kenga ati qono kamana kalahunce seri alla harenga nemando kisenga kama kembelenga ati Abu Talha kenyan barti alla harendo kalahunce na tarugumunda ko innanti gajange ngati atu inde inte kangai Abu Talha atu inde inte kangai atu inde inte kule anyi kule modeli wonyana gajange qurayndi ken kule ken wonyana sawabu ina qaranta ullo kahirnun sonomen awonyana sawabu ina islaminum patenga sa ukama gajange qurayni khomi ken tu inde ngan mo anga yin honono igane gajaranga iwo kule ne anga yin honono igane kamana golle wonya iwo kule modeli wonyana ken wonyana sawabu ya na golle ken no ndira khomi ken tu indengani mobe tawmanchende khomi kombi bilanu bitonyanga no nganai bitonyana golle ngana golle hatengana wase kama golle ni hay mankay benyana hay kule benyana a misale no kenyan kaba donc ti Abu Talha radiyallahu anhu tigajalanga kana kule modeli wonyana tigen kule tima Allah haren se kule ke kama Allah haren ta kamo Allah haren tinama no kisenga kama ati la sautu Abi Talha fil jaysi khairun min alf rajul ati Abu Talha akule kaneke gajaranga ti kenan paso dinanta wujina yuwe na sawunya go dawma be kenan kahirun arago qaranta be kenan kahirun arago silaminun pate wasaybe nyanu kama gajangendi kembra Allah renti ti kenan paso dina wujina yuwe kembra Sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu kembra tarhugumunda ko yinnanti arawun kita ti ara Allah haren kiye kenya jondi ari sekonya jihadinu binu ganya Allah haren arnta ondi ari sekonya kundi kenna ga hale Sayyidina Abubakar kiye jihadinu binu ganya ari sekonya ken khanadi kenna ga hale Sayyidina Umar kiye radiyallahu anhum ajma'in ari sekonya ken khanadi kenna ga hale Sayyidina Usman kiye kemira jihadi gonya tiken jihadi ari sekonya ken khanadi qatar gumunda ko innanti Abu Talha bihai
Abu Talib ayati Qur'an aya yugono watini lan tanalu libirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ken Qur'an aya ga yanka ken urena kangai nanti aganta surunta on kitana surunta wa anta ken kitana maana honya nafa ana honya depasi ay mego kebe kannu ay mego kebe kannu ken na Qur'an aya yo yanka nanti Allah hare wannan tirli bakan nafatin nima yasalunaka maza yunfiqun qulil afwa kemrat Allah hare akira nan hokute aga na hajun suro na hokute beto ta na kunya sadaqa ana kunya depas kembale ki qur'ana aya khahnari yanka nan dillan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kembra nan Allah suruntawo Allah arjanna anta kitana fiu maganta na hunya nafaqati ay mego himbe kanu kembra kenga ke qur'ana aya ga yanka watibe Abu Talha tar ko gumunda ko yin nanti kiga yanka watibe kenna yi nawompo iwama ken nawompo koreani wa nawompo ke harampareni wa sirso na dangi nawompo ke anga kanu ana yankale na sawunya nawompo ken ne mantenga ni nanken degerebe wa nawompo ke gere wonyari ken gere jinali mosiri ala ara yime tora mini gerege jinga wati su kemrenga nawompo ke atonyi bayruha ken tuinden mosiri ken nawompo yi Abu Talha ya khale gilike Qur'an aya ga yanka bane ati Allah arenda iken na buri mamponundi himbe ga lira dina sui digeni ken nawompo yi ati ken nawompo ya lira dina inna buri mampon su ko mantenga ati Allah arenda ngani wa innaha sadaqa ati nawompo ke ira nya sadaqa ira kina Allah yarju birraha wa zukhraha ati Allah arenda ngani asrun ta'u yo kengi ke Allah mananta Allah wannan aran place dangan hosire kenanga hale abrajin sawe Allah ma yo ken kana diki kinanya bana Allah harenta dangan ne manu kisinga kama Allah harenti bakhin zalika malun rabih Allah harenti ati kesro ati nasawunya kene nabure anda tonon kita ke nabure ala rentara tanda tonon kita ke nabure kembrenga au kemwari ho dambe agalla anda dina mponsui angana kata kenkin alle anda wajibi nan kamare kana kata kin alle alla ho khana kinanga aram plazani himbe an surunta an kallege nan yanale ken ala renti tara tonon kita inabureni kembira Abu Talha hayra kanya ke qur'ana aya ga yanka watibe kembe na tar hugumna ko ina dig gajange wonya sena Usmana kiyende ken gajange unyi gajana hanginya kama unyi gajana khojinya kama nasa unya sena Usmana kiyende khojin jamanu ku hogabe do Europe banginga ira kulla qenwi kulla nguyen yarsa unyi gajana khojin kama ti Abu Talha dongu ti Allah qirnen kiyen ina to khojin kama fatin kiyen na to baton ngondi khojin kama tar hugumna ko ina nanti ira bitonyeri yanya iwo jinkama uma nguyen kote ngari uma kin nguyen kote ga hurelo nokwe mana ira bitonyera nya jinkama Abu Talha fatin dengu ma yo munana gunge wo wari na hurelo no dongu tuma no wari ma bitonyer dan hale kembra tigam bale turi no khuyo wari uri a hurelo ni nonga dongu Abu Talha tarhugo munda ko inanti afati jinya kama dongo ira bitonyera nya wurnutai iman no khuwari igawo ahurelonno kemra sharia gumungo himbe ko niken no khuy nanti serenga na fati ama jinga ma kare ya ma mazhabu maliki an kitabu khorebe wono ti shaw khalilu kenwo sene ken no kama kinga ko inin nanti serenga na fati ama jinga ma aga nakano adangani nanti awilene dongo taana akasanke kembira nan kitena sir jindi ka ken sharti na agana kanu nanti aw kama nan yile baki mo mana aw kama nan moti kemira tarugum na wona da Abu Talha arake biton yer sunya ama bigi mo ni arake biton yer sunya ama bigi mo ni ken sabuni sahaba nun da biton yera nya wurun yo kama na gunge mundu pour que a hure ngorno nokobe kemira ngatira gunge kita ira hure londi nonga kemira ngatanya sidna Usmana khalfaun atinyari arna dunge isuka homantema tanya sena Usmana qalfaun atinyari arna dunge isuka homantema kembrenga Abu Talha akhbaran gaben mosi ka diame de hunde sawra o danginiti sertana khalle kenanga ale Allah haren sahabanu ni Badr dungonu sahabata na wati kenda Harisatu bun Suraqa radiyallahu anhu aken kahana sere Badr khurayndi do Allah haren bate nemanu kisenga kama
kemra harsatu bun suraka amma toyeni rabi'u bintu nadir rabi'u bintu nadir radiyallahu anha aken kahanani harsata mayai harsatu bun suraka kemra ora koyi ola laqidangin tondi serebenu ga fati badiri do silaminum banginga serebenu ga sherin purawo badir khurayndi do silaminum banginga ora koyi nanti sorota mi aru nagato kun sorota mi ron nagato don harsatu bun suraka aw kundi ora koni wala laqidangin don nanti birambe Allah harengari baga gajaranga harsatu bun suraka radiyallahu anhu birambe amma gara qabaran kitan nanti kere me ta sherin purawo badir khurayndi kembrenga makeri kata Allah harenga nemano kisinga kamare Allah haren tirni nandi kere meke ana kam place Allah ma kembrenga Allah harena kenkira kembale iworni honya a kenta fuqa Allah harenmi iworni honya kenta fuqa Allah hareme na samne lemeke ga wikera sigira be aga wi barke mununu mowe doare me ngani mowe beso kendu kembrenga ago place be Allah harena kenkira kembale iworni honya kenta fuqa Allah hareme kina ya bana Allah harenda ajabi Allah harenti alle mege kinga ne harsatu bun surakai ati arjanan kan gabe ni goy arjanan ka awra masegui nangiri hana nan ya awra ma segundi don uteka alle mege akenna ma a'la al firdaus ana ma firdaus in kam bangere firdaus wa ken no yeri wana ken kam kamun qari talle mege arjanan kan ni segwai ka akenna ma firdaus yeri kinga ya bane kebe na ma ke ken rabi'u bintu nadiriya ara la barga sauni asabari na munyi lemeke sherin buraun kama na sawun Allah ren paigara ke arjanan ka be kun nan tawono a tira Allah tiga isabari imuni kembrenga harsa ona dangiti badir dungonwa kembra sahabata non woti kenda amr bin salaba radiyallahu anhu amr bin salaba ibn wahab wa kenya khili abu hakim aken kahana shere badir khurayndi do Allah rembate nemando kisenga kama kenna hale sahabata non wodi kenda Salid ibn Qais radiyallahu anhu tarhu gumda ko inanta ken ka shere badir khurayndi do Allah rembate nemando kisenga kama rabadir gajanga na uhud gajanga na gajanga gabgabanya kemra gajanga bego no sena bagari kendi wodi kenda azwatu sena umar kendi wodi kenda azwatu jisir ganya be ganya mpongen kama masahaba nunga gabenga toari kembira ke sahaba kini Saliti ibn Qais ya aken ka hana sherin purawo ken gajangari kembira sahaba tanawno kini badir dungo wati kenda Abu Saliti atoyen Asir ibn Amr tawakil Abu Saliti radiyallahu anhu aken ka hana shere badir khurayndi do Allah rembate nemano kisenga kama aken sere do Allah rembate badir kota ne manu kisenga kama kembra ken khibare be gono tar hugumunda ko innanti tahana nan same qaybara gajangen kane kembra ti harince an yigene salama on harince yigene basme aya qaybara gajangen no yene harince nga harami kembra ke sahaba ke be gani Abu Salitiya aken iriwaya yiwono ati harince mparamen khibare ngo kine kuma kotabe ni to qaybara khurayndi kenda ni ira hare beriga na soro aw tanume hare baka ira khurusi no soro iwa ginen no ndi che kenda ni ginen me aw kamanan wari kenda ginen me aw kamanan wari kemra qaware likati ya nandi nyamare mbu Allah hare mangya nandi hariche harami nandi hariche imparami kemra ati ke kotanga ati wal khudur tafur tikena ginu yime wari bati kena ginu wari bati hariche ngari ho kama na soro ginu wari kenga ya bane ati faka fa'anha tikemra tikinga ya bane ti har ginuku ya khosagaru ila ala wujuhiha ya khosa bihini ya khosagara ginuku to no bihini hakango harinchenga yo kama na soro kena ginu yime wari bati kembere agile khibaren khoni ya bu Allah harin banya nema no kisenga kama nanti lengi dange hale harinche imparami kinga yati khusagara ginuku tu ne khusagara bihili haka harinche ya kuma nan sore imato na kebana iga kembalo na kontinai uri sutu nan bihili na harinche ga jobakar kembere keni tawmanche kebe wako nanti Allah harin sabanu nema no kisenga ma yo Allah harin ya maro kanem batunu la halan suko mantid kembare sere dulinte ke yiga ne kemma iga ne ko manan sure ya muhime bati na kusa ko kenan nan dikem pramdeni liman ka woni mega he serebe ga o iduriga na baka kinga
ken serena loa ka sahaba nuku iro sere sunta bana kembere hakari yang kai sabura sere dangen donde hono wati kenda toaluta ko mi qur'an ngarete mobe taluta jama birambe iganyi digana gajaranga kembere nga Allah yimunanu jarabi kina dakhunu riga mosiri Allah yimunanu jarabi na sere aro sere burentu baga meri ate kamo ati o hani kin lambebe o atu dakhunu sui ko hani kin lambebe sere suma amini serebe ganta sura minen pale maganta serebe gani kitem baga tabani matahilo na mini tibasin tagen kanga dangi ken doro sere sugana mini lambeke amu sagene bakari ge bate antara gajara kembere nga taluta seru iga kin lambeke asuri no baga maganta jamadantanu maganta jamadantanu qur'an aliti kenyi هذه فلما فصل طالت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنحر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف عرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم كمبرنا يسوكو من دين نغمبك كمبرنا أو مننا همبكو دولنتي أرو داخونتي ana dulinten jarabiti yigandenga nanti ahani yigande beiga kempara mutena kama walma dakhunde nanti jibe hay kempara mutena kama ken jarabe kote re serebe garawo idu bosini ken jarabe ken sere magabo kala haren sahabanu kotabe dlonga harami kama ray dlonga be gabungu ma tubu na dlonun jogu madina kare no onundi tima dlongo woyono karu no onundi kempa lo ma dlomine khari kotabe harichengo haraminu kama kena yo qaybara gajaranga kena yi islahananun sullo na sawnya yahudanun na karanga la khanso umadunge baka kata islaminu iti oni tono islahananun ngana nyeme watibe iwara yana tambi wara kenga nya watibe kembirenga kenno nyari igra haruku ya nukurusi ni iroginene dulen sawabunya na akinyuya ti haru yonu bu qaybara karanga ni ti tandume hare awra matandume hare ira haruko qurusi kembira nuchem kudugudu ni rogine ni okama nasoro purge dule begawi ya kengo dule ngo bakiya mobe kenno nyari nyamare li nambu ala are manga nanti harichem paramu kama umati harkena ira harunyme soro awmana nanke moye bati imati ona ke yare uti ai kenno qusui iqosagara ginungu tunandi ujo harinche begaware ra sujo har serema kurulare na tayi nenga hilakari gilala ran koni gati aharami bane di ajo keni hiyai kiwa ko nanti sahabanu alla ran koni gati ngo bane unta ho kapakin alla ran ti inta gembra on hohoi kembre alla aren sabanu kuro sere sunta bana sabanu ndo sere sunta bana sere dangento aro sere benu gorni nabi me hoga dangi anka pallemu anga ina alla aren sahabanu kun surondanga iwin nabi alla aren sahabanu alla aren yamar khanem batunu dina sere dangento kuyi nabi la musa seru kundangi qomi ken qisantu indingen mowe ira tambinde bero musa ikentu indeni nande awra nabi la isa seru nande awra nabi mu benu gadange seru qala haren koni ati sabonda ke harami bane ken no kusui inta ho wala kembaten ata ko manje wona kangai Allah haren ne mando kisinga kama idiga watunu madina uni sallini ni jongo e baitul maqdisiya birambe nyamare ngari na Allah haren to sallen noni nantani jongo al-kabai kembra Allah haren nyile ken sallen noni jongo al-kabai igatla sallen sahaba yugo dangi nandani groupe tano sallini kunjongo indo batil maqdis ya ken sahabati udangane tingebu Allah haren bate sisa o yile no jongo al-kabai ken no qusui kun sahabanu mati on tila salleke on ga tirnide ken no qusui qusa yile ni jongo al-kabai ken bate suri kembra ken taw manjai Allah haren sahabanu Allah haren ngana digamenko yo tawno na Allah haren nyamar kanen batu kembra ken sahabanu ko fasam tauma o duwa nyana ya rabbi arno kahiya dunari arno kahiya lagara ibate igra golu suru benya oni sere ya rabbi ona sahaban ku sere igolu surundu o kemun Allah ma kembrenga kebega ni ke sahaba kani abu salitiya a kenya na ke riwaya hilla nandi harchengo haramin kotabe kinna ginem pakangi kuma ka gele khibaren gar nandi Allah arenta haramun tene bane ti qosagara ginuku kupa iri kupa na sujo bakiri kembrenga o maremu harsa badir dungonu ogana dangitai sahaba tanayno wati kenda sabit bun khansa radiyallahu anhu aken kahana shere badir khuraini do Allah harembate nemano kisenga kama kenna ngale sahaba tanayno wati kenda amir bun umayya bun zaid
Amir ibn Umayya ibn Zaid radiyallahu anhu tar hugumna ko en de ken ka shere Badr khurayndi do Allah harembate ala Badr gajangenya ken palle ara Uhudin gajangen ka hanaya kembrenga ke sahaba ken Amir ibn Umayya radiyallahu anhu ashere do Allah harembate Badr khurayndi kenna ngale harsa Badr dungonu o wana dangitiya sahaba tanawno wati kenna Muhriz ibn Amir Sayyidina Muhriz ibn Amir radiyallahu anhu aken khana shere Badr khurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama kenna ngale sahaba tanon wati kenda Sawad ibn Ghaziya radiyallahu anhu Sawad ibn Ghaziya aken khana shere Badr khurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama Sawad ibn Ghaziya wana ken togongo ken wa hakaranya kan maniri o wala laqidangin tondi o seha kama birambe Allah hare nema no kisenga kama Badr khurayndi agani kama na safa mu'ansuroni ay kama safa mu'ansuroni tarugumna ko inanti Sawad ibn Ghaziya radiyallahu anhu tisirani ta kusendare tisirani ta nondare kembrenga tanyi safa ni noke buntenye ni kutundo kane na honne tigena Allah hare nyugo me kata gumanga ma ken no kusala rena nyomi kata guma kena no ketti tan sagiro halle anyuro kutunga Kenya Badr kota na to kamana safan suruni atala rena ngani tambagira kebenya ta digingare ambagira gumanya ne no onti ta digingare kembera tangen kani la dira on nabi me tikembera ti ado menin tamonya to ti menin tamonya to Allah harene ne mano kisinga kama kembera Allah harene diga tani tamon to kembera atala rena ngani tagay guma kenya ni no keti taran ira men tike no kembra ti Allah ren kana gira membu inno sabanun gira kamati wo honyane Allah ren ti masira sunya maranan kin ya wato Allah ren gira membu inno na guma ge kine guma be ganya amma Allah ren na kenkine tani tamunduwa kembra ra guma kirga Allah ren gira membu inno kenno kusui a kusaga girna sa Allah ren ngon kama kuma na sumusumu au kuma na sumusumu Allah ren de tela ya khamo ata Allah ren ngani to hay biraberu oro lara ya antinda na sawu hay gajangen biraire kembrenga iken tatu yeli worni to gajangen kiri kembrenga igo munda igoli lagare kenna yange mpaten sumusume kembrenga Allah hare iratun nanti ke sahaba ken Sawad ibn Ghaziya ya iratun nanti basinta ma kata Allah hare ngan nemando kisenga kama kembrenga ke ora koni Badr khurayndi uga keno ora wala hakariyan kai sabura ke sahaba yani Sawad ibn Ghaziya radiyallahu anhu ashere Badr khurayndi do Allah rembate watu indeni teke khana himegati iwi tamuntu wana Allah rendi aga lagari Allah haren sumusumunu nemano kisinga kama kenna ngale sahaba tan wadi kenna Abu Zaid atonyani Qais bun Sakan radiyallahu anhu Qais bun Sakan bun Zaura Qais bun Sakan bun Zaura radiyallahu anhu yuakhili Abu Zaid kembrenga atoyen Qais bun Sakan bun Zaura kembra tarugum nda ko inanti sahaba no benu ganyino igara Qur'anan durusi igara Qur'anan suko manten durusi ke sahaba takhinyi kendi Badr dunge kene Abu Zaid ya atongane Qais bun Sakan bun Zaura akenyi Qur'an durusa nundi wara ko inanti serdan tanu Allah harin sahaba nundi himen wara Qur'anan suko manten durusi kembrenga ke sahaba takhinyi kundi tarugum na ko inanti ke Badr yugo keni Abu Zaid ya nanti afati ama halleto nanda fati ama halleto ti marma amare men koy Anas bin Malik amare men kemera tukunya na khaymutu Anas bin Malik tukunya na khaymutu kemera me sherin prawo gajange be wata ghazwatu jisr gajange ora ko ina di sahaba num pogabe ga sherin prawo yoti mira mfonge gajange ayu maunga Abu Ubaidi ma kembira a sherin prawo ken gajangare kenna hale sahaba tanono wati kenda Abul A'war bin al-Haris radiyallahu anhu akan kana shere Badr khurayndi do Allah harin bate neman do kisinga kama ara Badr gajangnya ara Uhud gajangnya kahana ya kenna hale sahaba tanono wati kenda Salim
bun Milhan radiyallahu anhu aken kahana shere Badr khurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama kemra ta ken serin furau khanga jangeri gajange be bi'ur mauna ngirlaqe ira sahaba nun jambata nyire sahaba gele sahaba nun sir suwan don garu jamanu kari kemra ke sahaba ta ken yari Salim bun Milhan aken sherin furau ken ngirlaqe kenan hale sahaba tan wadi kenda Haram bun Milhan ken Salim ke gana akhi wani aken khana shere Badr khurayndi do Allah arembate nemano kisenga kama tar ko gumda ko nan ta ken khana shere brau e biru mauna nokhui ari I akhigo Salim suka manten shere brau e ira salam nun jambande benya gerla khinga aken suka kun suka manten shere brau kere ka kebe gan Haram bin Milhan ya tar ko gumda ko nan ti wanyina ken kari ala digame wokoni a ken digame kayo no makaba ko mosiri birambe igra aboto aw kallen sikirande aw kamande khamo aw kamande fuzitu wa rabbil ka'ba atira takikita ikuna tal kaban kama ira takikita ikuna tal kaban kama a fatinde anyi kama kinya ko kembrenga jadiri anunda ko inandi kembire shahidin puru daraja bega wira aro takhinu ko bega wira ti kembire Allah rahoya ko yayi nan sami anyonkin baken kan na sawnya shahidin puru inyonkin tabaka feo maganta wo worno arjana serebe no gono arjana ne nyonkin mabu ken shahidin puru ne serebe no ga fati gajalaqinga kembrenga tarogum da ko nan tara ke digame ko ni wa gikin nan dikenya ni aga di fuzitu wa rabbil kaaba birambe aga yin kuma nan fati kembrenga ira ko nan ti shahidin puru iwi daraja bega wira aro kuye bega wira Allah bangiya kembire Allah ra kenyu ga ko yaya kenan ya ale sahabata nan wati kenda Qais bin Abi Su'sa radiyallahu anhu aken khana shere Badr khurayndi do Allah harembate nemano kisenga kama kembrenga ara Badr gajanganya kenan ya ale baya beganya bayatul aqaba atakhen ken khanari kenan ya ale Badr gajara Allah harendo sahaban ga kamana ndiga Badr gajaranga kembrenga serebeno ganyi tanga tarunteranu himeno gajan Qur'an tarunterano ti kunyungu mawo Allah ra kunyungu Allah harenda kunyungu mawo kin ke sahaba yakin Qais bin Abi Su'sa Allah harenda ya kunyungu menga kemena Qais bin Abi Su'sa ti serebe gani addu qodonte ti Qur'an qara'inga musiri anyi Qur'an qarna waati su na yankandi anyi Qur'an qarna na yankandi kemena ti kotai ara Allah harenti ne nemano kisenga kama atiyeli Allah harenda ngani in qawana Qur'an qarana nyima bito manmi telen qawana Qur'an qarana nyima bito manmi mana in qawana Qur'an yankandi bito manmi Allah harenda ajabe Allah harenti ani dukodo ana Qur'an yankandi bito tamiro karagasu tabane bito tamiro karagosu ana Qur'an yankandi tabane kemre atalla arenda atike sembenteni iro hoy himbe gantauke kemre ngadi amede hunde saura akhoni Allah aranga ho ko atiro hoy nangiri tamu ina lawra bito nyeriya nangiri bito tamina lawra bito nyeri mala garu Allah harele sigi bito sigi kama nanti ani dukodo bito sigi khoni ana Qur'an yankandi kendi ama dangi kendi ama tawni dina bito sikiya Allah harele sigi bito sigi kama kemra ke sahaba kin Qais bin Abi Su'sa ya akende dukoto kembito siki ma Allah qirne khanengo kene kemra nga harsa Badr dungonu sahaba tanono wati kenda Abdullah bin Ka'b bin Zaid radiyallahu anhu aken khana shere Badr khurayndi do Allah harembate nemando kisenga kama kenna ngale Badr kota birame gajan nganyime Allah harenda ghanimanu qibarin to serebe ma nantani hakarto ghanimanu ni Badr kota kenni ke sahabai kina Abdullah bin Ka'b bin Zaid wara khenkati nandangi Allah harenda kenya wara ghanimani mendi Badr kota yira go taanni kenna tarugum da ko nanti ara Badrinya keta ara Uhudinya Allah haren keni gajane ho ganya ari isse konya kensu ko mandeni ma sena Abubakar Allah rengo fatini Allah ren fatale sena Abubakari ken khalifa unga ati gajangu benu ganya ari se konya ken khanari ma sena Abubakar khana go fatini ken danga ala sena Umaru ken khalifa unga ati gajangu benu ganya ke sahaba ken Abdullah ibn Ka'b ya bun Zaidi ari se konya kunga jangu khanari na lawra ma sena Usmana khalifa unga ati tar hugumda ko nanti afati sina Usman qalfaun ati hijra tanjike arosinosiki
kennan hale sahabata nan wati kenda Usaima radiyallahu anhu aken hana shere badr khuraini do Allah harin bate neman do kisin akama kennan hale sahabata nan wati kenda Umair bin Amir bin Malik wa kenya khali Abu Dawud aken hana shere badr khuraini do Allah harin bate neman do kisin akama Abu Dawud wa khali kenya a shere badr khuraini do Allah harin bate neman do kisin akama kenna yale sahabata nan wakin kali Suraka bin Amr bin Atiya radiyallahu anhu Suraka bin Amr bin Atiya arna dunge ora ma aken hana shere badr khuraini do Allah rembate neman do kisenga kama amma toyeni Usaidatu bintu Qais radiyallahu anha amma nike tar hugumunda ko nanti ara badr gajenya ara uhud gajen kana ara gajen gabanya kumpalle kenna ngaleti a shedin purawu mu'tata gajenyere ghazwatu mu'tata Jafar Tayyar aro Abdullah ibn Rawah kunga shedin purawu gajenye beri ke sahaba khana shedin purawu kinga gajenyere kingani Suraka bin Amr bin Atiya kenna ngale sahabata non wati kenda Qais bin Mukhallad radiyallahu anhu aken hana shere badr khuraini do Allah rembate nemano kisenga kama ara badr gajengnya ka ta sherin prawo uhudi gajengi a sherin prawo kenyedi kenna ngale sahabata non wati kenda An-Nu'man bin Abd Amr radiyallahu anhu akan hana shere badr khuraini do Allah harembate nemano kisenga kama ara badr gajengya kembrenga tarugum da ko nenti a sherin prawu uhud gajengya kenna ngale sahabata na wati kenda Ad-Dahhak bin Abd Amr radiyallahu anhu akan hana shere badr khuraini ara badr gajengya ara uhud gajengya hananya kenna ngale sahabata non wati kenda Salim bin al-Haris radiyallahu anhu Salim bin al-Haris bin Salaba akan hana shere badr khuraini do Allah rembate nemanu kisenga kama kenna ngale sahabata non wati kenda Ja'bir bin Khalid radiyallahu anhu akan hana shere badr khuraini do Allah rembate nemanu kisenga kama kenna ngale sahabata non wati kenda Sa'id bin Sahal radiyallahu anhu aken hana shere badr khuraini do Allah rembate nemanu kisenga kama Sa'id bin Sahal bin Malik kemra badr gajenya na uhud gajenya tarugum na ko nanti aken sherin prawu kanna kin gajenya wadi gajenya ba lahazabin gajenya a sherin prawu kenyeri a sherin prawun sawabu kangare ti hwana kala hunce sirai kala hunce do ka no magana kairu wana kala hunce sirai wati kanda Dirar bin Khattab akena kala hunce sirai ke sahabai kinani Kabu bin Zaid bin Qaisiya bin Malik kemra kala hunce ndiga balari maga kitana ara kitala ranya ashirin furawu sawun bukendi na sabunya Dirar bin Khattab ken kala hunce kenna halle sahabata nono wati kenda Bujair bin Abi Bujair ibn Abi Bujair radiyallahu anhu aken hana shere badr khuraini do Allah harembate nemano kisenga kama Bujair bin Abi Bujair kenna hale sahabata nono wadi kenda Utban bin Malik radiyallahu anhu Utban bin Malik bin Amri aken shere badr khuraini do Allah harembate nemano kisenga kama Utban bin Malik kemra tarugum na ko nandi hijra ngati Allah renda mare maulu akendo Umar bin Khattab yana Allah renda mare maulu aroke saba yana ken Utban bin Malik bin Amr radiyallahu anhu kenan hale sahabatan wati kenan Mulail bin Wabra radiyallahu anhu ken hana shere badr khuraini do Allah harembate nemanu kisenga kama kenan hale sahabatan wati kenan Ismatu bin al-Husayn bin Wabra
aken hana shere badr khuraini do Allah rembate Usmatu bunil Hussein bun Wabra aken shere badr khuraini do Allah rembate ne manu kisenga kama kennan hale Hilal kenani sahaba nul lagare kenani badr dungo Allah garenga kembrenga kenni Hilal bun Mualla bun Lawzan Hilal bunil Mualla bun Lawzan radiyallahu anhu aken kahana shere badr khuraindi do Allah rembate nemando kisenga kama kemra omaremu bi aunillah ta Allah demanenga badr dungono kamusiki ar sorota mirosiko o haygara Kenya koni sasa na lawara maire nangiri mawara jopa Allah harenga na lawara alinu hamzanu ora koni na lawara maire kembrenga Allah demande aro Allah gara neundora kembrenga o haygara koni Allah garenya haike Allah garenya haike kingani Hilal bun Mualla bun Lawzan radiyallahu anhum jami'a arna dunge isuka homantema kembra kuya hay badir dungonua amana na kangai intui baka sahaba nun kutundo mena wa kuya ni sahaba nun njala gum qoruma sena jibril rikata Allah alayhi salam ti hari badir kota malika no benuga yan qabbaka kamuni na le shere ganyen ke khureni tukun kahanan paso malika nun kutuma kun kahanan paso malika nun kutuma kembra badir dungonu Allah harenda defrasi wara aro sahaba nun kutuna ken wutu ina kamo Allah harem padarende Allah harem ntawranga kembrenga badir dungenga nari kenga nai place intano no kumpa u place intano kembra Allah hare agene serbanani Allah hare wo serbane girndini baki tawranga himbe gaiti badir dunge na badir dungen tawonino agane soro hilani Allah hare wo soro hile girni baki placing akubenu gaiti badir dunge na badir dungen tawonino kembra Allah hare nyimera atuira mosiri Allah ratuira Allah harenda atuira wa mu'mina nun khana ratuira Sayyidina Umar radiyallahu anhu aken badir dungonu anyi gacin tawon mosiri karan kare ya ma baitul mal haqqi wo nyama yi kengin badir dungonu Sayyidina Abdurrahman ibn Auf aken men badir dunge aken yin fatina wasi badir dungonu akute be gani birene a wasi na abul haqqi wo kiniya kembira badir dungonu ifasam tawon qoren mosiri angana tanna koni ifasam tawo an kirane kembira go himbe koni doro badir dungono Allah to dangani ho galingira unaya i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum Allah to dangani ho galingira unaya iyahuma keta al badir gajangan koni halle igollen po honta hayni badir gajangan palle igollen po honta hayni ida golle sunya sa kenta hayni na sawunya Allah raya he lahirun mutira kembrenga Allah gara kellahi rutura kenga ko ini nanti unta kahira ugolle yana khari pas Allah gati ya hisra suma kenga ko inangi nta kahira ugolle yana kembrenga badir dungono Allah ti i'malu ma shi'tum wa qad ghafartu lakum kembrenga o hagar wujate na luwara maire kinga kamusiki aro tamu aro siko kembra o maremu ora ko nanti badir dungono hijra nyanga no ni ken muhajir nanwa kun serebe nuga shere badir khorendi keni tansege keni kun serebe nuga sere tansege aro sorosiki gili muhajir naundi kembrenga lansar hakabe ga shere badir khorendi keni tandume aro serbane lansar no ora ko nandi lansar no ni bolo faranu hilai al ausu wal khazraj kembra ausunko keni tandume ar serbane kembra khazrajinu serebenu ga shere badir khurayne gile khazrajin kondi kembra kenni kamuhili aro tanyere kenga ko nanti Allah honnan siraul khazrajin kon kama musri na sawne kun serebe ga shere badir khurayne agaben musri kamuhili aro tanyere sere kunyan shere badir khurayne do Allah harembate kembra omaremu badir dungonu ogara himbe kitana koni khibarendi kennike o duwa nyana ya rabbi arna o birandi nan kahiya dunariyere iga golli mobe haruga makata nya iqalleme yana oni sere arna onya isere ndanu dunariyere ya rabbi arna o kahiya nyungirige ngati ya rabbi arno kahiya barzakh nondi ya rabbi arno kahiya ogirwati qaburndi ogo digana alkhama khurain segerene ogo alkhama khurain segerana no kahu badir dungonwa kenna hala alqama qurayni arno kahu badir dungonwa kenna hala mizanun pesiranga
arno kahu badir dungonwa kennanga ale siratun kama arno kahu badir dungonwa kennanga ale arjanna nogondi anno rondi kahunu badir dungonwa kennanga ale arjanna kanundi arno arjanna ka arno ta'allemunya badir dungonwa ya rabbi arno ta'allemunya badir dungonu anna kenya ti faren porma kembere o maremu badir dungonu bai kwai ogara himbe kitana koni ti alla yeme de manenga kennike ka harsa o la khem kute o dangini tay kembere o maremu ora koy nandi badir gajange Birambe badir gajange igabu gajaranga alla rengara nison janna no hilwarani ken Zaid ibn Harsiya aro Abdullah ibn Rawaha kembirenga kulli nange muqangati wala koy nandi alla harelle nyaare ken ruqiyatu ya uri nange mu ken fati wati ruqiyatu sena Usman kagume zu nurain birambe ira ruqiyatu suduri iqabrundi igirba qawrunga nandiga kane ken no yari Zaid ibn Harsa radiyallahu anhu agarte qibarenga kingani nyaalinde qibarenga nanti alla rin nabi men dema alla ra dema kahir nun kama kahir nyungumu awdi karsa kara Abu Jahl kara utbata kara Walidu kara aw kama kunkoni koni kenai utla ruqiyatu sutranenga kenai utla ruqiyatu sutranenga kembera kenge muti kengati kembra o maremu kennangi halqa agamuta kangati khari badri gajanya songa sonyari hijran sino hilandi anya songa sonyari kembra ken songa songa kara saletugunan qaso kinan shawalin qasonga kembra Allah hare nemano kisenga ma aroti mu'minanum ma kinani oma Aisha radiyallahu anhu Allah hare lotai ke qaso yar ken shawalin qasonga badri gajanya songa so beri qaso bego tokini ken shawalin kembra Allah hare loti mu'minanum mai kembra kenai saudatu kemba nai Allah hare ma kin atin kembra Allah hare loti mu'minanum mai na kahu o ma saudatai ken Aisha Allah hare lotai na wunto sino kabi kembra nga kwara benuga dangi kendi ora kenkoni ola la khidangen doni kembra onta ora kellono kendi hilla khari kembra kendanga hale o mara muqanta nan to kike tinan same Aisha ro hale ala rello halete Aisha arna dungora ma ti kembrenga ti kendanga hale qasun nagati aro bido tamiro karawo qasun nagati aro bido tamiro karawo kan khibare tananya keli khibare belanya kendi kenni Fatimatu Zuhra aga kini Sayyidina Aliya karamallahu wajha ken khana gemuti ken sunya kuwati nai ka o ma Aisha ken khalen same Fatimatu kane ti qasunati arabito tamiro karawai wara go inande Aisha khalen sawalan qasunyari kembrenga zil qaada aro zil hijja aro muharram aro safar kembrenga ken go inanti Fatimatu khalen rabiullah walan qasunyari kembrenga tarugumna ko inanti Aisha kalen sama kaneti bitotami aro karawo kembra oma Fatimatu Zahra sayyidatu nisa'il alamin akenyani yarun suyu mangenga iwadna kenra sayyidatu nisa'il alamin az-Zahra arjanna fulorun yani Fatimatu al-Batul Fatimatu Batul kembra Fatimatu akenya inga kanunda Allah harenga Fatimata ya munda dina seren su ko mandenga Allah ran Fatimata munda dina seren su ko mandenga Fatimatu tar hugumunda ko inanti Fatimatu amado minali Allah harenga nai Allah haren ta onde kema ya har kota ti maganta kota bani Fatimatu agane ni su Allah harenga gilina sigina gemu har Allah harenga ne jama'ari Fatimatu yimenga na bugubani Allah harenga gilina sigi na gemu akanu bego Allah harendi ken khore mosil Allah harenda akanu nan ken kembra Fatimatu Zahra tarugumna ko nanti kotabe agare Allah harenga makata gilina gamu tikenyi Allah harenga Fati watebere kenga teani Fatimatu gari Allah hare makata Allah haren to gili amakata gilina Fatimatu gemu kema ati Fatimatu dangani ati kondonde ni kembale intamunda annali ni taunde kembra Fatimatu kyo asigiran ko ini Allah hare ma nemano kisin agama kenanga hale aga yare Aliya kenya Ali nya annoyri aga ayaga hale Aliya kenanga hale Ali nya munana yare go mundu maka khurasi yare wali munana kem mundu birambe
Fatima to gari khibaran kin Allah harenga kembra Allah hare taro gumna ko ina Allah haren girna sedu mimbarin kama ara khutuba ankara ati Fatima do serebe gana Fatima do nyaalindi akuma ngari ke nyaalindi serebe gana Fatima do butundi angana sunundi akuma ngari ke sunundi kembra aganta suro ali ganta suro to haka ba Fatima do kembra na Fatima do wara ya rebe ga lara ana kemutu kembra nga ti kenga ya wati be ali agi munana ya rebe utu ara kento no ama ke nyaalo to kare keso Fatima do kanen koyni kata Allah haringa pasa Allah harin serso na Fatima do nyaalindi akwa ngari ke nyaalindi serso na nya sababu na Fatima do sunundi akwa ngari ke sunundi ke sababu ta kenyara sayyidatun nisa'il alamin Fatima az-Zahra Fatima al-Batul kembra ken zuriya aken zuriya yani sharifun wa wadni sirihinu bu akenyari na sababu lemu tanano alima kembrenga kumbiti Fatima turi mo kai wati himbera sharifunu kunni himenu gabu Fatima turi arna dunge oro Fatima tuma kembrenga Fatima tu anya anga nya wati be kentui taro gumunda ko nanti Fatima tu nya tanya Fatima tu nya anga ya na wunto hakabe taro gumunda ko nanti anya anya na wunto sino tami aro karago aro kasukaragi sino tamiro karago aro kasukaragi anya na awunto kenyi sino tami aro karago aro kasukaragi kenga ko inin nanti Fatima tu awunyi an kasa umma Aisha honne awunyi an kasa Aisha honne na sabu yote Aisha nyanya sawalan kaso ne kenani saltunan kaso kembirenga Aisha nyanya na awunto sino kabe kembira Fatima tu Kenya anya Rabiul Awwal qasun no yeri Kengani ogoti himbira mauludun qaso kembira ke Fatima dunya anya na wunto sino tamiro karawo aro qasu karagi kembira taro gumunda ko nanti Fatima ti Sena Abubakari nyiga burai Sena Abubakari nyiga burai na mundu yawo Allah arema ka Allah arema killekine kennange hale Sena Umar qahana burai Sena Umar qahana burai Allah arema killekine ken qahane kema tikko me yare wana ken qabare mu aga da kata aliya timani sabuni serungo kuma namburo Fatima dubate yawo timana nyime garanta bakare kembere khawara be dangi kendi ar Fatima du anya aro ali na khawara be ga bu kendi o mare mu kota tana o dangi tiken misan singabo alla gana dunge tay o ra khalunar na wala aganya mobe aro khawara be no bugari alla gana dunge tay wa wala na o katu dangi pakhinga kembere nga o lengi khalage sigin yere o duwa on qarna o te Allahumma ya farij al-hammi wa ya kashif al-ghammi wa ya mujib da'wat al-mudtarin رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.